Kiwakre ke Jaintia Hills Autonomous District Council hapok kalamayong ke Jaintia Hills Autonomous District Council Staff Employee Association ni gesngi de yemi like regi de wasap yong renti ke thai wachenrang kam kadak open yo isngau si jor hajrong iwam puyo tulom ne yo kawon ke khubor na ki bor wa hakle wat hadin i ki wadang ini wadem kam kadak isngau si kiwakre ke JHADC hepor chitensngi de yemi gina ki kamra kre yong ki Wei chong kalain mengor biang hapchem ke office krek kam de lang kilamayong wada kedok penyeng hapchem JHADC. Presiden JHADC Staff Employee Association Johnson Borman Ongu ne gesngi pensngau ki isngau si kenang waki wami khamat ucha chkur ki yedowa yongki nei bha klem ke poisa I im delang a chwai. Agindi ki benai ki belade hak sautri benai bekendai arjar arpulai kumba pili osngauhi ka e bangla yuthu ipi bat ka e jing e ka bangi lai kunduk kum kinong tre jong ka council ngange scam pilas no thu bat day hadin ka to ka jing ki jongi ka bangi shong kalan mangor hang ne ngadap lagi jis ka khia ka bajur ba umdon ki bor ki ba halor ki ba wan ban kren e ban pensingan nak benta kata kejus ngopia kejus ngopsi kaba nyimat hangne kumbang ala yuthu hi phi ba hagato ko por kaba piwan aga sautri ngala yuthu phi ba kumba speu benai klem yo tulop te hadin kata kawan pade ka tulop si benai jong Januari arjar arpolai te di na kata kadaw ba ngamla klem da penpau ya ke jus kopsi ke bajur namar bangaliu I umdon kita kibor ki bahalor ki bawan pentingan ini te kadaw hi kabangi hong kisopti bayong kalong bangi ra ru ya kalama bayong kum kalong kum kadak ka sopsi ban penpau hakmat kini kilong yalam be ik jongi ki mangaladit ki bangi ladep jit hagin isnen ki baladep ban kerpat iki bikin skobha ban ai ki jingarap ini sobha ban nyarap ini ko sarkar be ik ki jong te kadaw hi kadai kumbang ala dep yethu ipi klem ka pisa ka jing imru kala pisa bat lalang alpa hadin kata nila tips kem ba kibnai nombar Disembar kila poi Disembar no la poi ka Christmas ka long hajan sakat tu kan esi kijing don kam ki babun hagjing bujongi de na kata kadaw kala pelong yengi ban ki khore kumne bat pandrai da kowe ke jingmut pangin penpau biang hakmat sarkar da ke jingteng ke jongi ban ra ke kila mayong kumne ten nalor kata ke exam ba fer ki konditi ke jongi kala apoy Karniwal Shagi School, kabay school, kon kabay uniform. Ni kun kinong tre sarkar, ni depend ka nakatolog sa. Lada ka sarkar khusus ngap benti, kamla ban siu ya dia. Ka hok ka jeng, ka bangi day ban pedia. Ni siap jing ban renew. Dia kabay school kon. Te ngayai pen sebab kumne siap sarkar kum kinong tre jaga district council ko sarkar singaw bhai isna elem kenyi kinong tre jaga council lajan sans nem kan thi kane ka jing sa teng ka tolop ka jangi khandai speu banai kaya inde haduk muta nadu arjar khat khandai haduk muta
Karena ke kendai sepeu benai ke sabe. Te dena kata kadau. Agar pat jor ya ke sorkar. Ni kim kinong tre hijau kausil ni kerpat jor ya ke sorkar bagas keuha. Ban wat kilat kelenti. Hak ban penskau halem ini. Bangin yo kata jing kemen jing skau ha kumba. Ki perlo jingi ki WIR ki ba tre hikam sorkar ki kemen. Nyiru ni kwa ban yo kejuk ke jing kemen. Te hagajuk ke por ngakerpat juru. Ya baru nyungut ki MDC. Sorry. Ya baru nyungut ki MLA jongi. Ki bela cajit narilum jantia. Kono mi kemat bi jongi. Kumba pilio ke jing ik. Nau pai ba karilum jantia. Singapha island ke jing ik jongpi. Shangi kinong jantia. Kamta mi kinong tre jong ke district council. Ni legit ki peda ke jing ik. Singapha pendep ya ke kamram kaba pideiban le bhana ke bentar ke jongi kibe ik baton ke jongi kerpat juru ya MP jongi ubadai nan dulum jai ceh nan MP jong ke parlimen MP jong ke raja sabha kibadai nang ni na kerpat juru pisa Singapha kener lagi ketidiang timon ke jongke ya rap lem ke ban penyok kloi ya ke bainong jongi kinong tre ke kausil nila ai ke jing sini pirus ke wa ban ken mau lem yengi kumba pi don mentah ka bor ngakar pat juri pi singa bha kmi lem ya ke jing ke baga kausil ke jongpi kalaman lajan baro san snem ngamdo dei Banyatu tam namar nga tips kem ba kini ki baro kilong ki ba piro pila tipi kane ka khubor ka ba nga pasyat sya sorkar nga request lu ye phi namar ta sar sngo bha yarap no kloi ngi khanang bangin yo yak men nem kum ki bai ki para bai Haga jingi dai bat kini ki MDC ki jongi hang ne hi. Naga por sya por. Yila pen pau. Ya kata ka jing sem lanot ke jongi. Skeu bahasa. Yila pen pau syo CM ni ju yai om kum ne. Skeu bahasa. Yarap. Wat sya bagi staff jongki kin mat ya kana ka jing kat kan. Kajingi kenduk ke jongi bat ke isi apa kajingi lam o matham bor sibat kum CM jongi hiju ya keren na ke por syak por menshwa ndrei mental jan system tam itu te yim skau tip syu ban pen pau ya kata kajingi ke banyak namar ki CM ru la tip te nilai di staff ni sudah lagi jangan apa tip buat uyo ihi dan lagi jangan kemat jangan kecil ya jangan te ngap lapat de balai uhun ke ban pej ya kan kecil ke ban lama ha kecil deh bat kene ka jing duk tolok kejeng jing sa teng jong ketolok ke jing kendai speu benai ko magala pen pau men ne ngasngau ban ai khu blai kinong trei ki jongi hi hapo council ba ki ai minot top ya kata kamram ko ba ki dei ban pendep ha office kam ju don ke jing thur ye ki kam jong office ka jing trei kalong ke bayat baik ju don jing thur bat mentah hiro kasni kajing tre kaya mele mesti bilawan sedang ya lagi jong kamram bat hadin ka khat arbe anda la poi khat arbe je ni sedang ban yemi lagi kamera ka bangi syong ban pen i ka perthai ya kan ke ka bangi mat bat mentah ru pila ban lei segi account segi finance department kinong tre ki badai jong ka account department kumbala pen skau thu hi da UFAO jong
kidon kam ban penjat kerti ya kam sku bah pelaj ni lah pelaj ni kidon hakam ra bejong kia tre lah kam ra ni ki bubun belang pat deh gedang la ban da ke jing peman se ni hap hi ban sange tre kam sipa ta ladani yo i ya usok ke jing kermen yinum kwa hiru ban yaki rei hadin ketok sautrik ka bangile syong klan mengor hang ne kam don e ka kubor ka bile yo na kubor bahalo dan kata ka daw ko la pelong biang ini ban yaki sai sin kum ne kum bapi bat ya kata ka jing yaki ka ban sapteng dia mentahi 4 lak ban rai namar ngihap ban pej ban ap ban yasha ka kabor ane ka jing kular na kibor ki bahalor